او هر دو چاویلتا گه رنگ زیتون ین کسدن و گه جی رنگ کفرین لەگەڵ نویسکارێ عەفرینی سەلام حسێن جوانێ کۆبانی ئاراس حسۆ یەکەمین پرتۆکا خوا bi zimanê dayîkê îmza dike. Aras ku temenê xwe 24 salin ji heyama 5 salan ve di wêjeya Kurdî de dixebite. Ew ji yekemîn grûpên ku derbasî saziya zimanê Kurdî di sala 2012 da bû û bi temenekî biçûk bû mamosteyê zimên û zarok fêrî Kurdî dikir. Hezkirina wî ji zimanê dayîkê re ew ber ve xwandin û nivîsandina wêje ve bir. Hîro jî berhemên xwe ji bo dost û nasên xwe pêşkêş dike. كرين هالبست و چیروکان دنویسینم برهما من وکی برهما یکمین تناس کرن تفیکو بری و من نویساندی برهما که هف بشتا یا چیروکان چروسکه که جبر خدان کوبانی و اف وقت برهما من یکمین نخوریا برهما من تناس کر بناویج قهره و کلی انت اف برهما من و دیگری بری 2 حتی 3 سالان نویسین ج تجربه من تجربه و هولدان من یه دست که من لسر و نویسان ناواروکا و جی و دیگری لسر امبیشن ایشن باجار ایشن اوینی ایشن ولات و باوی کی وکی برهمه که جهیرنگین هلبست تناس کرن چاپکردن و بلافکردن برهمên nifşên zimanê Kurdî ji nifşên nivîskarên ciwan dibe bûyereke şahî li cem nivîskarên kevin. Ehmedê Huseynî ku nûnerê hevgirtina Rojşenbîrên Rojavayê Kurdistanê ye, rêxistina ku ev berhem çapkiriye û şahiya îmzakirinê li derxistiye dide zanîn. Ku wan ji bo berhemên zimanê Kurdî pîlanek xêzkirine. Da ku ne tenê çap bikin lê ew ê belav jî bikin. Da ku wêjeya Kurdî bi pêş bikeve. ما بس تجي برهمين بكردي يعني ين كو بكردي هاتن نويساندن دي چاپ کرنی ده بر آویتی نبن ام بکاربن براستیجی ریزی جوان بر همار بگرن و ام بکاربن ناف دی نویسکارن وانده ناف تیدان گرگرن گشپیدان هولدانا که ام جیر ببیجن که ام جبر هما تحزدکن جزمانی تحزدکن شخیارا تحزدکن و ام بکاربن آسوی نوش بوی بلاف کرنا پرتوکا جی بدست خیرن Li bajarê Kobanî divan çend salên dawî de hejmarek mezin ji berhemên çandî, ji çîrok û helbest bi zimanê Kurdî yên ciwanên Kobanî hatine çapkirin û belavkirin. Tevî van gavana, xwendekar û roşenbîrên deverê hêvî dikin ku pîrtûkxana Kurdî bi berhemên ramanî jî zengîn bibe. Ridwan Bêzar, Kurdistan, 24 Kobanî.